bina mambiende itieri abana babaito bagosoma gari ngoche toro koigora egesima abantu baito banyo kidogo ekagara umanire pwaro ekaro mujumba kabate 160 e constituency nchembwate 9 na a drop in the ocean but rende nimbwata kamonukara kunimanyete nabongo tema nasaba abangina baito buna bono tinde tukokwana mangana mango mugasoro lire ekiombeke Ekire basia nere tutamu oro seja bati muna kwaigwa eyenza neye mota nyonjole tiga tokonyeria bano kara onjera iga ari eyibuya anyaro bwa taliba bano ngo batei karibu mwezi no mheshimiwa kaki karibu nechi grupu chinde nchire chinse amachinde muna no chilokeira ari ketuongera ndojo tobanga tokobangero chio naande toba motwesi twenyore tora motwesi ndobwata abasaji sikoko matenge kibono ntonya okoboni atonya rende ntutwanya Ntonya koko aburi karibu omariba goroko yogutu ere buyago sera mobe onye kiombeke ngonya koteba kere ngatibanya koratonyera kirimba moigwete amefika jafika okorire buyago saa kora mobe buyago sera mobe omusita tioyo muyare Omo Senator wa kaunti ya Nyamira Musiko Kongo mugeni niga sabire byombe byokorani bokurumi ACC na bigo DCI gotukenchira chibesa chikegancha giafroka gose local climate action go chio chiabete chigo tumika ukwana korwasi kanisa ya MMCSDA himeye ward yesise omugeni niga muchirobora bo mugavana Amos Nyiriba saterubuna magendro taranyaraga wikiranigwa asi county yo igarera igoro yomukia wosubo kwenekibona Nyamira nkonyorere chibesa cha magendro asibiga hairali bagelio na kumakiriko ko Musike Fred Matiang'i aseganga yayo kuligekerugo kiubura ibense aida nilia maswali ngaichiwa sichia lakini wona mpe enjera wale pangira tanga chiwa sichia tiro siku Nyamira chiru kilicho nganaere watu wote nilio afuta ndio kuumia kosawa na ndio kuumia ndio tiga serikali hiyo milioni mwenyewe abuatu after hiyo sichia lakini mtu wananchi tigachiwa sichira ne tiendelea kuonya abantu abantu mwaende kile nyaga mara kumye bintu chiwa sichia kolito pastor umuntu yokoruguru ari nere nyanya wechiwa sichia floka yakurira abanyina egasi yiri watu mutwoyo mukoro kameko okanya abanyina ngabona abagurire teriko muzi ko butaremete nando ko endo kwanyara abantu baceje byo mu muntu yo ko butaremete ikere kibase kiti kibande okonya ni barome ngora tesira emite ikote tena tuyos akole de gasingi oyo mole de yo rase mu cyangwa ko bero nsi tayo ndo katosire umwana utogoro kutata radio kengo matia anje tuamire ngando dikoro ko president taro go president atawe atigaba yayo tawe senator tawe women rep tawe mchunga na YMCA yawana mwezi pisoeke ombeke kiae odio weta mjujo ake duko ora ngutoka ende kura kama kije 6 go kowe kusewana itakoa dali ni county tani sabere na wo tabanga madio tayo njemo mite kera jira asiano no museneta no ko enda Nairobi na koleta chiga sawose chiche se county chibako kerana ile kero ke seneta chiwa se che county charenga 4.1 billion kwa na chiki cheki 6.1 billion na ndege kiga kero kwa ko ba chiwa sa Nairobi na tele abantu Nyamira itonere magara ake to chiwa se cha amagendero chiteri gutuma dero magara na kunywe cha wose ko ke gaje mabutaji ko taro chia wose wa kana musara tukayo milioni 370 kero mwaka sini yake tarere mutu chintana nje so to mwako andi chiko endera kuruego sini yake ta bono umugawa na taro sindo ule koleza yende ko mot sabera eke umugeriye ko rwanya mari ko kuru EACC na DCI baje batokonyese kaunti chiwa sanjira iwo mugambi
na kweresa rimo Nairobi chibesa tware gutumirwe cha floka chibaneta gokonya abanyina chibakonya konyora amache chibakonye bayichigasi batigeko na chemete community climate change echi account yede ya Nyamira pasta twostene miri na World Bank ekiagera chibesa chibiruko ya account chikorusibwa chayende mebuko yaba oni nechibesa chigote sisi pasta tuamanye gera twasbindo manye ngini tuamanyanga muchigeko nyorete na muchigete alitora keyogo ubuyi cyaro wone nse yakongira abantu batwazo ukoboko gutana aho mu wanjira na nje doze mabagaje cyo jiru kuri cyo urugo mwanja ama tukamake magayanse mogete yabangina korwa se nyumba yo munyakoni gwesoke na kwe murunganiro kubarwa kwa magendra se nyumba yabo korwa sobora ibo mumse abo iwe homo chumba bo hasoba igo baimugati getambukero na koralibuna barachi kumubwate siyo yo kabiro mujumbe bwe bunge yo moske chusu bukyangoye asekerego kyo bojumbe igo litukira lero mujumbe bwe bunge yo moske chwashinyamoko abo igo homo mse bwe wodi yaitibo homo moske lamme kinyakyanga igo baraige karo nabagambi nabo igo habatureti eliogo kwanera hama gendro asigi karekyo yakorekana se skuru ya Nyamira National Polytechnic igo baigo siasa jibunge yo chiakwanerwa ase omujumbe nyamukate babuna ingaki kyango yokora nigo yaretwe ne chingaki muri kitofati ga Disemba orobotirwa senchira yo wikra Kukwana asigi karo ekyo kyabaretamo abagambi naboigo abatureti korwase wodi yaitibo ebunge ya North Mugirango eryo kukwanira amagenderero ayo barigetie bakorerwe nigo bariya babekerwe estima ase binyoro birya bitabwati engana umubunge umuskecho ashinyamoko ahenekebna ebunge eyo nigo ebwate ebirengo bya 55 nemo igoro yemya ase birya byabekirwe estima nanigo abariera eira kunanigo arachikobwatia ingane yiga yestima ase binyoro ebyo na birobyo bitware abatire binyoro ebyo spi bukolati ekerubo matorora itibo yani mukirondo historia birego jagocha biospi otega bantu baito ya murubi kiamasongo wesagara iteba musocho mato ospi tubishika we don't ask to already survey to already those documents title deeds IDs so to what is survey to akola sata mesana when you say constituency to what 56% coverage ye estima ensemo yaye omo MC bwe wodi yiga omoske Ramex Square unyancha kose enana nigo atebirana ensemo yaye nigo arachiko genderera koroisya chinsoko eryo abantu bagenderera konyora amache amaya ke chispring njende ke chispring no nyente erinde muche mwa bagambye mageta ye chispring chimwa koreki mwa kwanire tutarachi kogende meni budget etoke na chikapchire erinde chichikora lebire tuiwananire siasa boigo nigo yaira chingaki chae ne maiga yense mugete yabangina kubase nyumba y'umunyakoni wesokya amatuko make ahitire nakuraria buna nigo barachie kumubwatisya uyu kabiro mubunge kwebunge eyiga Joseph Kyangoye Mbasa asekerogo ke mubunge ingana umuskecho ashinyamoko ate babuna ingaki ya Kyangoye yokugamba nigo yabirige wetwa ni chingaki lakini wote ndio yaenda galete na wana toba na kwa nena tu kweli hapo mwana baba isap this time honestly naenda go chikura ni agere kura nena tigwa kana parliament ndio isakwendo igora na watu banga na bibi atebe sasa watu banga na usimuso ono asana na yuguira gengo honest nijibe na teba na ninji na yuko na yajo ikaranza na baba babu wima amanda
abantu baramurike bagumina umuntu yazo ibagoja goitsa badate na batali bashikuri mbarabia watu honest chingaki echecho nigo omusikenya muko atukuteirare eng'anabuna nigo aberiga gutumika bube kibesa kya magenderero ase okupapagira abana inchi eng'ana abang'ina abo babunyakoni batebete buna nigo barosire n'eng'ana eyo onye besao sisini abantu bakira bangirike tom no tukaransta nawe karansi kumapi abantu wenda twanegansi mtebe na bamwe tunuka tugeka tigamba ureso mubi kina koreke abantu bari bakoreke onda mo nara guru sito guru kere unaro titima so saga nobile bawa amanda na twara sina 200 na busanda acha tunya Inkorporatere Getembe kuraiga skuru ya Nyamira National Polytechnic eye kutoka ya wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango inje Fatigad Yisemba abarai gati abarai bokomerere serikali bakora no marai bekyama ya PLP Martha Karua no marai bekyama ya DP Kenya Eugene Wamalwa nigo baruro kubolia ho cha saba nanchi gwetanga kuru gutumeko n'abanasiasa haso goturubana imisangerekano kinga kinsi ya Kenya erobereti gochia kugenda asobochole bonene bo mwaka w'ikirubere 2025 kukwana samatanga yokomenia ho Murundi ndege Captain George Were sensemo ya Nyakachie kaunti ya Kisumu oyo betega kubaterani wasumo basukano bw'endege sensemo ya Mosopwe kaunti ya Nandi habaraya boni go babolia serikali wango yobo tukiye heli kumanyiki kirete ndege yo kubatiraniwa asumu basukano yo. Hata ukiletewa pesa na mwanasiasa kama mimi wa upande wowote iwe ni wa serikali au ni wa upinzani, usikubali kutoa fujo. Wacheni tukae na amani. Kama mwanasiasa anataka fujo itolewe, alete mtoto wake awe wa kwanza wa hiyo fujo. Lakini tusichukue watoto wa maskini kama watu hawana maana kuwapatia pesa ya kutoa fujo. Ukiwa lazima uchukue pesa, chukua na usitoe fujo. Hata weza kukudai hiyo pesa. Wacha tuwe na amani, wacha tushindane kwa njia ya amani. Vile mlinipenda nikiwa running mate wa baba, naomba munipende huko mbele. Na ndivyo Rais wa leo Ruto apate yake 1 term na mimi nipate yangu 1 term. Hata mimi siulizi mbili. 1 term kwa Ruto, 1 term kwa Karua. We also did ask then, when the accident happened, that we have thorough investigations to know what happened. Because we all know George. He was one of Kenya's finest pilots. What could have happened on that day? We know that the Honorable CS Chirchir, CS Murkomen said that the investigations will be carried out. We asked that the government brings closure to this matter so that we get to know what happened. We have been assured by one of the pilots here that the airspace is safe, our aircrafts are safe, our country, and going into this election, we will be putting our lives in the hands of these pilots we have seen here. The air safety, the aircrafts, I think it's something that the government must ensure safety in the air as well as safety on the ground. So we leave that to them. Honorable Karua was a running mate of Baba. We led Baba's campaigns in Western Kenya with my brother Oparanya. We won, we believe, but we lost the victory. So as we walked that journey with Baba, there were reasons why we walked together. We had shared values. We have shared principles, democratic principles that we have defended since the first liberation with Jaramogi and Jomo Kenyatta, since the second liberation with Raila and Kina Orengo who are here, and Nyang' Nyong'o and Martha Karua. We will be asking our brothers in ODM that as we embark on the journey next year, you said you will talk to both sides, you will talk to UDA and Kenya Kwanza. We've seen you talking to them. As the United Opposition and your colleagues in Azimio, we are also waiting to engage so that we can work together.
Barai bekiama kia UDA bakurabwa nomukonyi w'omuraibenso muske Professor Kithure Kindiki nigo benekirwe n'obochori obokeho bogenda sikinsemo chialisa bwashe mashinani nigo barachiokorekana hase henjira yobwene n'obwasyoku kukwana chinge kicho Kindiki nigene kibune kyama kia UDA nigo kebwato mungusomunge hase bono enne kibune kyamikyo nigo kirachikoiro barai hase obochori bonene bori mutwe. Tumekuwa na siku nzuri, wananchi wanaendelea kupiga kura ya kuchagua viongozi katika vituo vya kupiga kura katika nchi yetu ya Kenya. Tuko na vituo zaidi ya 9,000 na tuko na wawaniaji viti 500,000 ambao wanatafuta viti 150,000. Mpaka sasa hatujakuwa na visa vyovyote vya uvunjaji sheria ama matumizi ya nguvu ama vurugu, na sisi kama chama tunachukulia mambo ya vurugu katika siasa kwa ukali na tutachukua hatua madhubuti kama kuna mtu yeyote ambaye ataleta fujo ama vurugu katika zoezi hili ambalo ni zoezi la kidemokrasia. We have 9,000 polling centers, 9,000 returning officers. We are talking about 500,000 candidates who are fighting for 150,000 slots. So it's quite an exercise, and those are just 18 counties. Going forward, you'll have in excess of 1.5 million towards 2 million candidates, but the final number of those who will be elected at that level will be slightly over 500,000, I think 585,000. We believe as UDA that the party is stronger if it is strong at the grassroots. When the people who speak on behalf of the party at the local level, at the grassroots, are elected by party members, then you have a strong party. As a national party, we are present everywhere, and what this means for Kenya is that UDA is going to emerge stronger. UDA will be the only party that will have credible officials elected by members. No other party will try what we are trying. So I don't know, you only compare likes with likes. I don't know why you are comparing UDA, a formidable party with solid structures and national credentials, with some other party formed by someone who has put the registration certificate in his pocket and is dishing out of party positions to his friends, relatives and cronies. UDA does not play in that league. Senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna nigateruna nare no gosemeria achikobo muraibense ya Kenya sama tukare bosio kukwana chinga kiasanga na begeni be kanisa ya pefarwa ye county ya Nairobi. Sifuna nigatebona nateme kwigira aba Kenya sateruna basabange nigo besokire hasukuranire birogo byuburai. I have been moved. You have told us the story of Tononoka, and as you know, some of us, Bishop, from the time you were using Tononoka to spread the word in 57, some of us were not there. These days we use it for political rallies. We are scheduled as a Linda Mwananchi team to be in Tononoka after this Ramadan. And just like 1957, we are people who are blind. We are people who are blind in the political world. They have decided ya kwamba watafumba macho kwa ile suffering ya mwananchi ambayo inaendelea Kenya hii. Watafumba macho kwa yale maovu ambayo yanatekelezwa katika nchi hii yetu na serikali ambayo iko kwa sasa. Tunaomba kwamba just like in 1957 when we go to Tononoka, wafunguke macho. We hope that the spirit that was there in 1957 that healed that blind man will open the eyes of these people who have decided that they are going to close their eyes to what is happening in our country. Bishop, nataka wewe na mimi tukue marafiki, kwa sababu unaweza ona nimetoka Ruai, nimeingia Ruai kama mtu wa kawaida, tumekutana hapa, nimetoka uone nimewekewa gari iko na bendera hapo mbele. Sasa mimi leo sikuachi,
Mimi leo sikuachi, lazima tukue marafiki. Mimi nimeona gari iko na bendera, sijui kama nyinyi mmeiona kwa sababu tumekutana na Bishop. Kwa hivyo nataka nimalizie niseme, wanafikiria hiyo gari ya bendera, wengine wetu hatutoshi kuingia ndani vile umesema. They are saying a lot of things about us. Wanasema sisi ni vijana wadogo, hati unahitaji pesa, mabilioni ya pesa, wanatutisha, hawataki tufanye mikutano yetu. Lakini wewe mwenyewe umesema ya kwamba this thing will not end with our generation, kwa sababu neno la Mungu bado liko, hata kama Sifuna hatafika. Unajua nyinyi mnajua historia yangu, si ndio? I am not the first Sifuna, by the way. I am not the first Sifuna. My uncle was doing these same things, fighting for the same things that I'm fighting for right now in the 80s when I was a teenager. Not even a teenager, I was 5 years old in 1987. Mzee Lawrence Sifuna alikuwa anafanya hii maneno. I can assure you that I will not be the last Sifuna, kwa sababu tumeombewa hapa. Asorobotiro manjumo ligereria tanyoro motimo koma keto kuirana tugende ne kyonga sinchira yoboikirano. aye umurimi nurange kunyura ligesa ligia buno imbusuro ya KH500-43A nero lichiro nyura imbusuro ye nigo iringia asi eka iyembo nigo ugutumia chikiro ikomi awasura gese chibudi guchagira emerongo 35 guika emerongene ubuyabwaje nobonge igatiyabo nigo ekoremereria ngakindi usi ebe umurekera gusi impura nigo ekobereka na kwa mabwango diriko ibwa maruire imbusuru ya KH500-43A nero imbusuru enchole atubwiba amasakara aye nigo ali indagira ase etugo gwitani ayo ejene imbusuru gwitani echimbusuru nigo ekobosibwa kurwa ase company ya East African Seed Company imbusuru ya KH500-43A imbusuru enchole asirigesa aligeya asamange tubakire isimi ase inamba inuti isano ligre inye inuti inye isano lemo isano gusi inuti ibire ejemu inye kinda inye isatu isano imbusuru ya KH500-43A imbusuru enjoy. Karibu nainde omwanchomo ligereria muliki bekyama kyaba kulemeremo Kotu Francis Atoli nigo nainda cholirwe kobo muliki bekemikyo asentunda ya gatano nomo asararai goiko mwaka wechirubere 30 neyemo asomurobiri okorekana ime ya Kisumu gukwana chinge kyanyoro bubuyo bwo Atoli niga nekibuna na chikwene kibune kyamikyo nkwegerera kere haba kulemeremo wasokwane kibuna nkonyora bare obwene bwabo. Is the one who speaks and who fights for your rights. This is an indomitable lion, isn't it? Unbreakable. The only one and only, who represents workers in Kenya, represents workers in East Africa, represents workers continentally, represents workers at the governing body of the ILO. This is the one and only Dr. Brother Francis Atoli. Sit where the heads of states are. I want to be a great leader of yours because I can sit where ministers are and I can dictate them. And if you have no one, you can dictate no one. Please. It is trade unions who advocate for social justice. It is trade unions who confront every attempt to exploit working people. Let us continue to build stronger bonds among African unions
Let us Ikiunga chikosori hase chinkoyo cheri yenene ya Kenya KPL icho chakosoriwa haiga Kenya ngamona APC Bomet iyo yakosoria hinkoyo ya segeti kya Gusii Stadium na kurwa makali yegole ya Maseyemo amo ne timu ya Bidco FC. Nairobi United yakosoria mona Sofapaka, Bandari FC yakosoria mona Mara Sugar, Maurikito Wycliffe Tyson Manyara, Marobotura Sinchira Yubikran. Wamerudi Kevin Otiende Osanya. Otiende bado. Jaribio lake Otiende Osanya. Ameachilia fataki mpaka kambani. Timu ya Nairobi United tijit konyarolera mabera timu ya Sofapaka iyo esiegete ase engoyo enene ya KPL. Nairobi United nigo yanyora obubuyi bwegori ayemo ase bosa. Omwegeria bwe timu ya Nairobi United niga abakira mbuya mono abagosoria baye ase okonyonsia egori eyo nabo igo koirenda gose kojerenda tibabe kwa nainde egori ende yonsi ase engoyo eyo. Kupata ushindi wa bao moja inaonyesha kwamba wanajitahidi kujaribu kuona pia wanaweza pata alama 3, na mimi nashukuru wachezaji wetu kwa kuweza kufunga bao katika kipindi cha kwanza na kuweza kustahimili dakika 50 ambazo tumecheza katika kipindi cha pili na wakaweza kuibuka washindi. Kwa hivyo imekuwa ni kongole sana kwao. Ere omukochi omugene gwe timu ya Sofapaka oyo ochagetega siaye ritukolia Jumatatu aka ase ogosoa gotema kuyerusia roche timu ya Sofapaka eyo ere roche ime yani esigete amone chi point 14 na inde ya kireshingo yo emeronge bere nainye wikira rero ni gata babuna nabo amanyete ngoito ale kolengana nabuna anye somete timu eyo chingaki aswete abisi. Kama vile tulitarajia mambo yatakuwa yamekuwa kwa sababu tulipoingia Jumatatu kitu ya kwanza sisi tuligundua ni kwamba hali ya fitness ya timu iko chini sana. Chini kwa kiwango kwamba ni vigumu itakuwa vigumu wao kuweza kustahimili ushindani especially katika mwaka huu wa liga ambao imekuwa intensity imekuwa iko juu sana na demands ziko juu zaidi. So kama fitness level iko kiwango hiyo, so tulishasikizana tukaona iko na shida. Na tulijua tunaweza stahimili maybe dakika 30 na uliona hata tulifanya mabadiliko mapema na si kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ya upungufu wa fitness, but overall mentally naweza kusema kumekuwa na mabadiliko, wamebadilika vile sasa wanaona. Shida ni kwamba hatuna luxury ya kupata nafasi. Ni kuweza tu kukubali kwamba hii hali tuko na njia mbili na lazima tuchague moja. Either tutoke kwenye mali tumekwama tuende katika mali tunafaa tuende kwa msimu huu wa 25-26, ama hapo penye tumekwama turudi nyuma ndio tuanze tena. Ase engoyo eyo yagosoregwa asegeti kya Gusii Stadium egati ya ABS Bomet na timu ya Bidco FC nigo charengania chinguru ase okobekana egori eyemo. Okwana amona getembe omukonyi bomukochi we timu ye Bidco United nigo arwa airabuna mbali go chikogenda inga asenge njobuna nigo bale angena relegation zone, yani ngochi kotema bale kurwa ezone eyo. Second match ni leo tujalose, so ni kumaanisha progressively pole tu zinaweza kuwa zinakaa ni strides ndogo ndogo, but from hizo strides ndogo ndogo ndio kitu kubwa ujicreate. So for us I'm 100% sure hapo kwa relegation tuwezi. Na ase engoyo ende yagosoregwa rero timu ya Bandari amona Mara Sugar nigo na barabo balengania chinguru ase ogotanyonzania goli nonya neyemo. Wikira rero timu ya Gor Mahia nigo etangaine ase chipoint 50 na yakire chingoyo 23. AFC Leopards namba 2 ne chipoint 23 na Shabana FC namba 3 ase ebwabwate chipoint 40.
Kakamega Homeboys namba 4 aseba ebwate chipointi 33. Police FC namba 5 ne chipointi 32. Korwa ase ogosieka ni gotobwate timu ya Sofapaka eyo ebwate chipointi 14. Ulinzi Stars FC chipointi 19. ABS Bomet chipointi 20 amone timu ya Bidco United chipointi 20 ne yemo. Wycliffe Tyson Manyara ekionga Chigosori. Gwikiraga bumanchumu rigereria no gwikira omweli obo mungana mayeye kionga chinsenye chiabo nobutiko eliterani series nyakunde hasense meli manyererio ni garenge fenesa nyabuke na busabire twaro butiko nabo igoburigereria urubuye. Dental Clinic ninyagitarie kurubo gwene bwabo ase muchando bwa maino nigo bakurubo kali bwabo buna okurusia maina lya bwatu muchando koya sibya komenterwa amaino ase balia agogete nko kwenya